So anyways, let me see. So I'm just gonna wait till like maybe 2 more people. Not too many, because this is just for my family. So today is going to be today's going to be a good day. Today's going to be a day where so today is going to be a good day. Oh my gosh, what do you guys think? I look like a hot mess. Anyways, on Facebook, let me see if you guys can see me real good. So today's going to be a good day. Today's going to be a day where, oh my gosh, my hair, I just look like a hot mess. Today's going to be a day where, hi sis. So anyways, today is going to be a day that I'm going to do a little live because something has been really bothering me. It's been a week now, and I was really just sitting here trying to find a nice way to come on and do my live, right? Versus but I'm just going to try my hardest, right? Because this is really like a sensitive subject to me because it has to do with my family, right? So anyways, hi Wendy, hi Melanie, hi Kathy. Oh, I see my family on here. So anyways, ko ofat ka ko'y bialeka to all the Silivias. So anyways, ko foi live ya ni na before clip na hanga o clip ati lalo before this live, right? In regards to fakao, right? And so that's what I wanted to come in and do my live on today. So first of all, let's just get this clear. Oku kwa oka ke politic o ke bota politiki o ka oka live ha me all my nieces, and I want to tell my mother's family I love you all in Tonga, and I will get a hold of you guys after this. Hi Sana. So anyways, kaya kamata live na fai ku puler ha ke ita pa te kape. Ba pa pe ha ki foi kape ko e foi laka hanga pe la pavale he, however they say it. But anyways, ko live o tau ma live ki a Olympia. Ko to ta ko ni ko wanga ma ko ilo ko fai fakao he. Pa ko live ko ni ko blet ka ko Olympia. Ka ta fra mole. O ko kai ke fe ma o ke te alu o fakapipiki ma me a fakao aki mai mari hoktunga ane. Na to ki mata tu pe mari hoktunga ane about a couple weeks ago, I would say. Mari maake. O maake ma malang. Pa ko blet ka ko Olympia. Ka ta fra mole. O ko kai ke ma fe mari ho me au fai. Te ki ai ke si mahalolo hifo a mari matunga ane ko ke ha ko ia fakapipiki hake. Ke hau ko whakapipika haka no tāhe o pe pa ai ho lau ke rea mai o pe hena ke kia ha mea ki tanu aki a malini mo e hafua Olympia ko taka koe. Alu o lea he mea ku ke rea ai. Alu o whaingai ke ilo. Alu mo pe whaingai ke ilo o ke whakatotolo e wha i mea o ke tala noa kai pa ke toki hao whai ho lea takai o lehe o pe he koe mea ni koe ko lahi ai ke kakai he koe o mai ko lea noa he mea o ke toton ke nā maa lea ai. Ko lau ki a koe. Kai ke manini ia, manini ia ho tunga I kusa ke he mo hapa me ko kape ai. Kai ke manini ia ho no fo ke rea mai, ke rea me ke mari o maake. Ko glawe ni ko mari o maake. Kono tunga ane na mo mari. Kai ke algo ia ta auto fai ho me fa fai fakao, ka ke ha ko o kape mo ha fa pipiki Olympia ko ostala ka koe. Ko sanga hiki ko ta ho umea pa te ngari poti koe. Ko foi to he kana la ha fa pipiki foi lalo. He ko atunga ko ho me ko fai ke kakai. But I guess you didn't get the memo that ko mautoluk ma hako whakasise, he ko hako mautolo Stephen Langi, he? Paki alo whai ho mea, whai koe mea ko whai po ngata peke kakai ke alo whai kei. O te hao ko ai maha, pau koe ke tokanga tauia koe hao ki tai tolo whai whekau nā usi, alo whai e mea whai whekau. O te ke fure I mai ko hao rea he mea koe totonge ke lea ai, he te hao lewa lea ka koe, he? Pa te tāka koe whai mea koe ni. Hane kanga poloka e kuko mena ato huo lea ka koe, ho mea koe no whai. Pa hanga poloka mai au, koe ha, he ko ha loi e lea ka koe, na ke mana tui al kota ka ngai ho fae he ko mena e mate whakamanga I ho fae tonga whanau mai kau hanga ake mahina ka koe pa ko hai pe heni o ku maheni mo fefine koe ni pe mo famili o fa mai whaka o te foi lai koe ni ke ne sio mai ki ai talan kai talatu e au to ka ngai pe ni fae he ko mena e mate whakamanga I fiu teke hono ale loki loto I tonga he koe ha ko ni kai ke fure I mai o a fi mai o ako na ki ko ke ilo me o ke rea ai he pa te hange pe ko fae ho me ako na fai kai ke te hata alo tapa la sia o ki famili tu I mo ka Kaekehe mo ha fua what kind of fakao are you he
Ko me ko tau lau ki ai. Kapau lo ke fai fekau. Fuke yo fai mea ka kai kulotu. O te ke te fure i mai ko alo politiki mo ke alo na usi holo mo ke alo lea holo ke mea ka kai ki he. Koe ke ha pislisa koe ai hala ata nothing at all. Especially now I'm going to let you know you done just came and messed with the wrong family. The wrong one. The wrong one, Olympia, he? Pa one ke te polo kau, a fi mai ki loto ki he, huha ki loto ki he, pe ko wheho kafi. He? Ai maha o kafi kau to kanga ka koe. Pa ke tala pe tau whaamiri me where mea. Namu usi, koe ke whaamiri au mo koe. Ai mai whaamiri where mea mata remu, hau to kanga ki ai. Family or not, koe te hau koe ia leha mea koe ni, because this is not your family. He? Alo leha mea to tonke ke rea ki ai. Tamani teke ke sio mai, her kids hasn't even gotten a chance to grieve their mom. And who the hell are you ke hau o whakapipi ki pe mau ke rea mai. O ke ilo, paanga it's nothing ke mau ka mau family, nothing. He? Ka kono mo ni, na fie mau pehe grandpapa mo ankol o marini, ke awa marino tanu ki ai. Koe te ke sio ki he, ala marini mo maake, liaki everything ka na hau mui he mea una tui ke ki siasi, he nau siasi. Ka na hike no whae ke na wā ofi mo ki tahine. He, mo ne whanau o nau ako university. Ka ke hao, koe ke hao mafure mai ke hao lea noa ia mahe mea koe ni. This is why o peheni ai mea ko hao lea noa. Tau kanga pe koe ka koe mo fu mari. Pau lau ko mari, usi loho fua. Ka ke sio mai ki he ko mea koe, ko mea whamiri. Ka ke nofu koe ia popoe mea ho mari ku whai. Ko he whainga mea koe ia. He, alo lea he mea o ke lea ai, ko mea koe te hopo mai ki loto, o ate mea o ke lea ki ai, ke ote ke te awa maha mene o lea mai ko mau whamiri. Mahino? Koe tae koe me whiki ka o lea mai. Alpe ko whi ngai koe. Hengo tala tu ko mea nen eho aho whae tonga whakamanga whiu tete hono are roki loto. He? Koe ha. Because she did not know how to raise you a koe i koke ke iloha mea. Mahino? He? Ai me apa ai ke whakaesia. Kau ke alo lotu, o whamai ia, whai whekau, pe kaa fua kai whai whekau. Mo o whai ho mo lotu, ka tuko mai o ai mea koe ni ho ke mea blahe ke. He? Ke ka ha every Sunday ko ka kalanga kika si sumo haka mo ma fai mea ko ni you wait he te was I took everything down that you did ke ka kai tonga ko tape a ke fale tui te hanga li political to the UMC mahino ke ilo ia vale nga ngau na ke fai fekau ane fe he usi mata matolu vale foku ali ko ko ke ai o vale pepe ha hu fai fekau pa ka paro ko halo tu alo fai mea alo to ke mon don't ever come on here ke fai mea ko ia he ko mea ma no fai ke ma itaka ko Mani ni ia te mei tanga ia me ni o mari ni he mea kuno fai ka ike ke hao koe ke hao whakapipi ki tānu ka e mea ko hai koe ko kuri ko me fe ia. He? Ko huhu a elo ko hai ke furei maha e mea ko ia. Furei alo whahalo tupa ahalo tuke mo oni. Kau ke alo lotu ka si supa ke alo lotu. He ku ilonga mai peha lotu ho mea fai. It's okay, Sala, you won't understand. I don't even understand either. Sometimes I be saying these Tongan things when I'm mad, but I'm really angry because okay ke sai he mea ku fai. E okay ke ha hu le ano he mea kakai. Okay se mai okay he mea kakai ma to hu le ano tai mo whakapipi ke nau ta. Who the hell are you ke ha to mai tai mai mau tonga ne o whakapipi ke mahe ope. Ko ha mo tai nai fai. You want to complain na hela e ho mari no ha to do the Zoom? The Zoom is free. Ko te huma po download the full Apple ai. Ko ha mo tai nai ai. First of all, I ke mo fure yang ke putu, but I ke ha mo to koni taha. But you're the very one ke alo fure yo. Whakapipi ko le mea all over the place. Wa ai ho le mai ki he le mai ke. Pe he ko ku fe family mari ni. Na se mai ko mea fai. Ko paku ke na me sai na no fa na faliria maha mea ka fe ma to ko ma tunga ani. Ko mai ma tunga ani. Mata usi mata remu fure yo ai mea usai kai pa ke hu mai unblock me marini ka ke hu mai ki lot I mean Olympia unblock me pa ke hu mai ki loto ki he ke ate me ko pe loto ki ai he ka tu ko ngai na usi pa tap ana alo tala ta family ka ma family ma tomo koe he ai mai tala pe ko family fele usi hak to ka ngat ki ai my family who cares I don't care ate ha ka ki ha le mai ko ma family ai ke ala pe ma tunga ne ke ha ke ilo o ke hao o ku ke hao marini he ko si ama tunga ne ku lotu he kana ikai he ke peko ko me hu mai na me hu mai ma tunga ne ate me ke lotu ki ai pa ku ke hao pe ke ta nei pa kana ta nei pa ko sa to ta ko na na ko to ho ma ale lo ave ke ki tonga ke mono ake hoko ke mono ake ale ho fa ke ta pu ni hono fu me ne ke ko na mate na fakapa'anga ngutu fakapa'anga na ba vai na usi ke na fu ai me pe me ke itai. And I'm sorry, o kai fusa ko le fakatonga ka time ko itai o ke tokanga ki ai. Pa te te alo hu he me to ko wa o ai me ko mo twin. Ke mo twin fakafefe, he mata el ho to ko wa. O tala wa nge ya ko e. Mata usi fure o kumi family alo fakahoko ki ai. Mata le mo mane ta. He ko mo kai ko mo ma to ka ko ngale le yo. But anyways, man, this is not even sitting right with me. And you know, okay, I don't even want to
Like you how lea komi, you know, to fakakau, ke peko fakakau and stuff. But I don't even care. I'm a hoki tai tolo fakakau na o China ne ilo atu. He kono ke fure pe internet ko kala pelo tonga ki tola o pa I'm hoki for license fakakau. Tu ko vale nga mo ka sele. Ka fenga me ko nga peko amo si asio ngari komi. Ho fenga tonga fai. You're a pastor? What kind of pastor are you? I think you're a bastard. That's what you are, a bastard child, not a pastor. He kai ta mo ai because man, I am so annoyed with this. You know, I had so many things to do, and today was going to be like a day where I wanted to just like, you know, na me hanga ko kakai go na I lent, you know, ko ala ko for lent ko hanga he ekio to ate fanfu to ngai frase sele ko niau, but I can't help myself because ko kakai ko ni na ma le no, but the ala fra pipiki ta like who the hell are you, man? I mean, tika sa ia paka no alu ki ho hakule mai ta ho fu fai ni mate fra manga o ha fra pipika te mea o ha fo ilaivi. Te sa ai, he? Ta pari, tu ko ai me ala tol hake ta kakai he ko pota pe mai tolo ta. Na usi mo ai ni. Mo so mai kendo ko fenga ke fokelo tu kai, o mai pe kakai o ai me pe me ko ko ke la he ita mo nga i frasesele, and then come on here and act crazy. You know? But Olympia, this is the last and fair warning for you. But I'm still going to turn you in because of what you say ho me fai, he? Go and fix yourself. I'll mahina. I'll post. I'll post na mo famili. I'll tohi mai me time ko na elo ho fae. Time ko na fakapa'anga ko no fuale lo fi teke ko ki loto he. Yes, don't mess with me. I might not have been raised in Tonga and I might not know how to speak the Tongan language, but I do know things. He? Ko ya ko me ka ki alo tohi mai fakapipiki mai ope. Ko me alko ko o mapo ya ho mene. Alo le me ko ya. He me ko he elo ho fae. He ko ko te ke elo tata pe mo fae. Ko ngo le ka koe he ko me ko ke lot ke ta hoki hala o ta ki mai fa na mo fa mo ku mo half io come on bitch, bring it on, get in here and get on ke ta aya tai leva ke ilo he al poko fa pipi ki mai time ko na elo ha fa time ko na fa manga no fuale lo fi te ke kiloto he ko me ka te ton siki he ke ta o ma fu le halo le na me hiriana ma te fu fa na fa manga pe manga fuale lo ko na mo mata usi mahana pe he ko ta mai pe ki tu a he ko ia ate ke ilo me ko ya he. Pa sai pe kapau te kere mai pe ko ngai manu sai pe na mata pe fa ko ke si he pa sai ko to kanga tau ki ai because ko ngai manu no ku ke ai he ko au ta tau e pe ka if you're my brother, my first cousin, ko half wa no pe ko how ita to my family, to my cousins, we half from half wa, that's still my family. If anything happen ko au te how hu ore atu mahino he ko ke sai my family he ke ka ko au te ke I don't care who you are ta pa ke ta ke he sai pe me ka pana ta va ofi ala to tuki ko ma pe ke elo ai po ta ko ke mate whakamanga, hanga mate hango elo fae. Te kaolea mai ka maake ka hatai mau, he o kai pepa anga ia ma family, o kai pepa anga maake mo hono mali. Mo family o mali ni, o kai pe na pa anga. Mo na ko malai ki ave ka ko fe ko e, te ke elo whakamanga mai hange ko fae ave ko tuku fe. He? Atu ko mai fuka mea ko tu na ke pua ka hoka ko futu mai ku. He? Hoka to ave ko ria ta mo to hea feitu. Te hange ko fae. I love you too, Tule. See, man, ko here time me like who my you know, my family go now lo tu mo me. I don't like it now who my still like me, but man, I'm just so hurt and upset, you know, for the fact my niece and my nephew o teke na fuhanga more lele yes imalo lo na fae. Kai hai fu matale mo ko ni fa pipiki me halo he ope. Who are you? You're supposed to be a pastor. You're supposed to be a fakakau. You're supposed to come and comfort people. How lele mo how I how kage how ko ya how I pehe. Man, Olympia ko glat ka koe. Alo fai ngawe eiki. Kau te how ko hopo mai ki tafaki koe. Ki te gao ko ke mafure wa fakata mo fae mo tamai mahino. He ko ke pata koe ha koe. I ke mea so many people, I ke mea ai mai koe. Famili mo tamai me fere mea. Famili mo tamai me fe me fe. Famili usi o to kanga taka mo tol ko mo fure mai me fe. Ko ha mo ko ma tamai ko pe mo to mo tamai. O te mo mai mo tole ai ke mo mai o pe he ko famili mo tamai ai ke mo mai o hu mai o ai ke mo le fai ke mai heni. Fanga le mo tak tahia pe ta famili ke ta wo ma fa ai. Tak tahia pe mea ke ta wo fra pipiki mai o ai aki. Ka ka le ke ha mea ke alo fra pipiki mai. Pa alo fra pipiki mai ho fa e mo tamai. Ke siat kakai ki ai. Ke sa te kakai ke fuava kone ke mafela mai ai. Te mahino? He? Oh my gosh, I'm just so annoyed right now. Pagapau ke hatahin o family mo to taha ko ni mo Olympia. Mo ofa mai.
fakakau pe ko fakai na usi tunga iku elo fakapipi ka te me ake au atkiai o talan kai talat e au alu ai hatai o mon hono ngutu ka ikai he ta alu ta aki mai tenga mai ken tamai o mon hono ngutu o kai ai o tapun hono tole ona te mafa mai he tonga ta oni tonga de moi ke mafa mai ha ole mai ka matope re mai ka ta ka ko famili mahino ta tu ka ta lai vi he ko mo au ko ta fa ko pu ko fa se re ka ke farawa tenga Olympia kai potu ka pe ko kai usi kai nga ka elo ka me fe ka hingwa furei haki he pa ka se me pa ka lai fa foki mai lai ka he ko tat ka ko I am going to turn you in to the UMC ho me au fai o ka sai ho me ai he ko to fia de ko no fo saka ko mo ai haki family hai ka ka lata le no ai ho ke ko ka wi ai ka ko time ko ka hanga ai ha mo family bitch watch out he ta lato hai ko happen ko ta atim hanga wa fi fa ka mo mo he ope o skapa to hi fo nga wa fi o mon hu to skapa ka ali mon hu to tungane mahino he ai ke loi foi me ko ya tapari kuri elo ko me fe ka ore ko ma family no ka fa pipi ha ke tamari ni ke ha mata ustu ka loto ko vi ko ha na ka loto ko ha because she wanted something he ko me na ke pe he ai Io, yes, Kathy, I'm going to report her to the UMC because the lady below me had already reported her. Hey, and I'm going to go on their world page and I'm going to post on there. Kung ay pen ke mahilo ke femo akahi magogi tu ana ke fakakau boy. Tala ke ila mo ani ko na ke fakai. Nang hay po ko fakai kai potu kai ke tahan dia alo kai. O ska pe ha ke ai ke kau ai ke fakau mai he. Mata usi mata lemu. Ona to sa go ke alo tapari mah me ao post mah me ata family he. Ka ke sio ka to sio mai pe ha ai me ka te sio le mo ko ki ai. Ka kai pa ke fure ha ki loto ke ole mai me ke itai. Ka tu ho tai manini ia ho tu mai ku. No fate familia o manini he ka ke me meni ha ke ko ki ho fa pipiki me a he. Mata usi ala fa ho lo tu ke fa ke mo oni. Pa tu ke politiki. Ha we ka fa kau. Tu ke politiki mo fure fa lo tu ke ai ke mo oni. He ko na ko mo he ke takai ho lo ka ki ta me ho ka mo to. Ha me ho ka mo to lu. He. Ka ange he ka kai ko na sias ka na wo kape taptapali mahe o pehe politiki tai ngari ko ki mo so mo to ka ta pi so pe buka hai me ana ato politiko ai pehe mai fenga kalasi na usi fefe kau ko niu to tongen ma fu me bela hoka ake tungai ku hoka ake asi mai fu me ai ho mo ngutu ko yang ai ai fo ilai a honi pa Olympia somebody please share fakavave na ki ai please somebody please do me a favor ai me ko ka me a fangi ka ve ni mi ko na mai ko fa na live he sapati ka fakavave me aki ai ke ne ilo o tala ke humai ki loto ka an ko fa nga we na fa fai ku tuli fakakuri au ki tua he foi live ko ni but anyway somebody tala ke humai ki loto Olympia. This is the last time I'm going to ask you nicely alu o fai me aka kai kurot o te hon mai ko ke tafa ko ni ta kona ke fe kai tunga iku ka ke alu fai kau loi he si Olympia kai usi tuku na fa fai ko ai te fai me ko ni ke ilo he tu patu kayo tu ka flash mayo te ke bisin ko sa ki matai ta na ya ha o me pe he kila mo ai ta ko ai ho me ko ai ka te al ko ya to re mai ke ka kai mo fa pipikita mai yes she is Yana me sang nala nao ai me Olympia kai usi ke mawa entola. Kagan hana ha hole me fu vale manu ai pele pe. Oh my gosh, the worst thing is na ke te hana fo me ai tahana mole. Nothing at all. No contribution to Malini. He? So ka fu made Olympia. That is ko fu family. Oh my gosh, I cannot even. And the time Malini ia na lata na ia re me ko ki to tong ke re ai. We fai kai fai fia mon ko ko ia. Alwa ko emo ha me ta ke ka tu ha emo me family. Ka ke ta she's evil. She is very evil. Evil. She's evil. He ko ke alia fai nga we eki. Ka alia fai me ko na mo to tala ko family. O ka family ha mo ta mai me fere me. Na usi mata usi. Ko ile pa family fere me and you're not one of them. That's one of them. Sinti ko na uhake family mautol. Ko family tawe mo ko mata usko ko mata ngeni mata elo. Fure ona ke te huma le mai me pa ana ke te ha fra pipiki me mai If you don't have ka ko ka ha kete ke humai and block me pa ke humai ki loto ki Ona ke ta fra pipiki me aloi mai heni he ka ma ko hanga na humata. Kai tae. Mana te me na ta ka ko An kitonga fe ngai ho fa he ko na mate na ma fa ma no fungutu. Fakataha mo tungai ku he cuz she didn't teach you anything. Na ke na ko he ko ai maha me ke ai la ka ke ha fa ya ko he ko ilo pa me he ke ala ya ke so te ke ku he fa ai filo mo tu amate ka ke algo ya ai mai si ka ke ha me ta na mo le he putu halata
Pake complain o pehe that your husband did the Zoom. Mata usi ka fu Zoom o download pe fu app os pa aita to na mo le ha tae. He? Mata lemu. E tau iko olila mo ai ni ke no fu pa me ko ke ko ngai ko ma si o ngai tu mai he ho hui ta sta e ne ai ke alo ai me mari ni mai be to la mai pehe ko ka paanga. Mata lemu ko pe ko ka paanga. He kona ko me os ko tai ko ai si ai na no mai o tama ko fu fela ka ke matolo mai pe hange ma tu furei ha ko la. So ko fu mata. Mata pete mata elo ala fe ngai ko ke sai ho me ai pa te ka ole mai e kai ta e mo ani e why the hell you blocked me he you blocked me when I came and responded to you on your post when you posted my sister-in-law's picture up and I came o talat ko ki toki lalo and stop acting like an animal right pa ha hanag hamati rit mai apolo ka mai au ko me ko fa ni he ka kai ke ko fie ke ka yo te yo polo ka ha polo ka mai ai mata lemu ke te elo ta mai mo fa em ho kui ha fa en mate elo fakamanga mai fiu teke no alelo hono manu kilota la ike alf I feel mea na mutai. I'm going to get off this live because this is supposed to be a good live. This is going to be like my spiritual live, you know. Ke ha pole fakalere ai fakaeke ke agulaivi ka ko ngo lele mataliri pa ai foka fuha ko matolo faselo Steven Langi. So Olympia alo me ake tonu ka ka te humai ki heni te ke se tale wa tola te taho fa te ko fe male wa ka ke tale volta tau he ngai puri te hale wa tola te fulai ta ko ai ko to ma he mate ko te na mata ho mami na fa manga no fulai ngutu na fiu e ka nesi in baiola hono teke tu me pe fu me feka mai feka nge fu ure hosi mahino ke ila foi me ko ya ko ya ngai ke ko a mai ke oskitua mahino. And with that being said, I need to go and relax and find my freaking happy place. I need to go find my zen. So, Facebook, have a good day.